بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Muna-muna, ingkatan sa sanglitan, ibang pupujihan tupod sa japa Allah subhanahu wa ta'ala, salta, salawat, ibang salam, panabi na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imapuas dahil dito, hitukbal na muin sa salam-salaman kaniukatan, atiranan, halapal, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mga maas tayo manghud na mo palanggung hanakama Islam, masimasi kita niyo biubusan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu amuin makahampit kita niyo, makahati kita niyo rin hamanga panghindu sin agamata niyo amuin agama Islam, biya na sin amuin mga atulan syara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mapuas din dito, masimasi kita niyo yari bihawon ha kitab amuin na hinang nato biya guideline hatungod sinamuin pagpangadya sin kita niyo, biya na sinamuin waktu bihayaon puas maghrib bihan sambil pa amuin isa hatiap-tiap amuin dum Jumaat insyaallah subhanahu wa ta'ala. In kitab amuin na hinang nato guideline amo na pagyanon ad-durusul muhimma li ammatil ummah, kitab hi Sheikh Ibn Baz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Bihayaon yari kita niyo ha amuin pangadjian panagnan ad-darusul awwal, amo na inimbiya mga kiatubtuban sing kita niyo bihan. Naubos na to inamuin mga kamaksuran sinamuin pagyanon dahil diha kitab long niya ad-darusul awwal suratul Fatiha wa qisarus suwar. Amo na in suratul Fatiha iban si mga sura haupu-haupu. Di na ito nabalikan sa babi niya ito amuin nasabot na ito na sin limabayat ito yung mga kamaksuran niya. Suratul Fatiha wa ma'amkana min qisaris suwar. Yung panagnaan pangadjian sa babing kitab ini pamanga sila ammatun nas. Tiniya pangadjian hika dua, hika isa, hika ruwa, hika tu. Awan biya mga tartiban niya amuin tumop ammatun nas. Muna-muna, yung pangadjian panagnaan siya buta kitab, amo na yung pagyan ng suratul Fatiha, iban si mga amuin sura haupu-haupu, nasabot, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Dahing lang na sura al-zalzala ila suratin nas, dahing ha sura al-zalzala, amo na in amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, idha zulzilatil ard zilzalaha. Sambil pasura an-nas, dahil hasura zalzala pasuratun nas, talqinan talqin. Alhamdulillah, kaya ba yan sin kita nyo uning kamaksuran sinamu yung pagyanong talqinan amuin tulkinun bang kita maghindo sin amuin sura at tawakallam sin Allah subhanahu wa ta'ala panagnaan siya butin sik ipatulkin atin niya basahon sinamuin mukri sinamuin maghindo sin shaykh bihan amuin kari basahon niya bihan dumungog marayaw inamuin murid pagubos watasihan lil qiraah bang naubos na biyasa sinamuin guru sin shaykh sin mukri bihan in amuin Quran in surah sinamuin pagbasa sa hitud amuin kanaog sin Quran labay rin ha Jibril para Rasul sallallahu alaihi wasallam pagubos siya to basahon na isab sinamoy murid di mong simbasahan sin shaykh bihan sin guru wa tahfizan salta subaya to hapalon
pag-ubos di yung ugtaray nga shake biyan biasa sing kita di yung shake bangkurik yung basahan tatawabukon na shake kita na kurik kita yung basahan sing kita pag-ubos ato hapalunta diato lang na sing shake at niya pag-ubos hapalon wasarhan lima yajibu fahmu salta amuin dihilan kamaksuran unuin kawajiban amuin pahamun taha mga surah mga ayat yaong dihan in shake bihan in guru na dihilan kita tiyo-tiyo amuin explanation sinamuin mga sura kaya hindu katubihan amuin nasabot biasa niya sambil biasa sing kita sambil amuin hafal sing kita demikian niya to amuin dihilan bihan tafsiran misanda kuman tiyo-tiyo hamaksud haupu-haupu bihan amuin bukon datud maluag kung auning kawajiban taray dito amuin hatihon bihan mga sura law na sin sheikh impanagnaan mo yung pangadyon sing kitabihan kitab niya ad-durusul muhimma li ammatil umma imaksudin ni bukon mga amuin tulabul ilm sa amuin mga ammatun nas amuin awam kamawmuhang kamatauran sinamuin manusya wayroon nakapangadji wayroon nakahati marayaw na amuinin pangatod sin sheikh hati niya dihilang kita tartiban atulan bihan manhaj biya din pag hindu kanila ini nasabot na to na limabay mahunit na balik-balikan na to na sadya insyaallah subhanahu wa ta'ala nungukon na to nadya urulo na to amuin nasabot na mo limabay unin biya kamaksuran sin laong tabihan inamuin fakrain amuin panagnaan pangadjian sinamuin kita niyo sabab aun din mga kiawa sin sheikh biya mga hadis biyahan nasabot hatungod sinamuin bisis niya piyagkawaan niya sinamuin bang mayta siya naka-start sin sura haupo ray nga suratul zalzala pasura an-nas ina to nasabot na sin kita niyo limabay sabi hayaon mari kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala paamuin panagnaan sura misanda kumamaniw ti bihan kamaksuran nasabot di muna hatungod sin sura ring halom sin Quran amuna in suratul Fatiha insyaallah subhanahu wa ta'ala dihilan sin kita niyo maana maniw tiyo bisan bukon na maluag laong tabihan sa babing Quran na maluag inamuin in ilmu niya halawman niya saan kita hakakaus-gausan sin kita niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala salta amuin in tumuk isab amuin kamaksuran sin kitab bukon datod siya magkalagihan amuin magpaluag tuod ubos hatungod sin Quran nagtag na nasabot den ha amuin suratul Fatiha sambil startan nagbalik amuin na duhulan niya amuna in sura al-zalzala sambil pa sura an-nas muna in suratul Fatiha ini amuin in panagnaan nasabot sin sheikh suratul Fatiha in suratul Fatiha ma'lum kato tanyo katan mga maastay manghud namo pag-arama kaingatan sin kita nyo katan in pag amuin sura ini suratul Fatiha pagbasahon sin kita niyo katan hangkaro miban sin hangkadlaw pinakamababa makahangpo tagpito sin kita niyo pagbalik-balikan nasubay nato insyaallah subhanahu wa ta'ala in sura ini amuin dihilan tud halga bukun makna amu sadyay nin sura halgaan sin kita niyo sa katiluaran sin Quran yaun subay nato halgaan sa in suratul Fatiha aw nisab hati niya inini piyabidda sin Allah subhanahu wa ta'ala daing hakaibanan sura saltain amuin suratul Fatiha ini pagkasing kita niyo daran biyabasa salta hinang sin Allah subhanahu wa ta'ala long tabihan amuin biyutang niya ha hikarwa rukun sin agama Islam babasaon haloman niya biya sin amuin pagsambahayang sin kita niyo ang karumiban sin hangkadlaw dahil nga mga salagu-lagu rukun po asin amuin shahadatain amunin sa bahayang nabiyutang doon sin Allah subhanahu wa ta'ala babasahon sin kita niyo salta bukun hat bihat tu biyutang niya dahil nga salagu-lagu rukun sin sambahayang sin kita niyo inamuin suratul Fatiha ini subay na to hati niya lagguon biya din yung paglago sin kita niyo nasubay na to hati niya halgaan amuin dihilan kalagguan biya sin amuin paglago sin Allah subhanahu wa ta'ala hatihon sin kita niyo in
maksud, iban sin kalabihan, iban sin dahil mga makna sin surat amuin suratul Fatiha ini. In suratul Fatiha ini mataud lang tabihan ngan niya nagbidda-bidda atawakan aun piagsabot ngan biasin tinamanunjuki in suratul Fatiha pagkasabya duweng-duweng ngan niya biya na si mga Fatiha, Ummul Kitab, niya Ar-Ruqya, ini siabot sin kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in kaybanan ngan. Sab'ul Mathani siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sinamuin Quran, Sab'ul Mathani. Manunjuki imparakala bang mataud in amuin ngan niya, manunjuki niya tumalagguin kalabian niya, long tabihan malagguin darajat, malagguin kahalan atau kalabihan niya bihan bang amuin imparakala yaon timaud ingan niya. Manunjuki sinam mataud kalagwan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala mataud ingan niya bihan iban sinamuin sipatan niya. Manunjuki niya to dahil nga amuin kalagguan kalabihan sinamuin ngiyanan bihat to inamuin dagbus niya. In Fatiha atin niya siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Aun inilang tabihan amuin mga mumayyizat sin sura ini. Amuin in sura ini aun mumayyizat niya. Amuin nakabidda siya dahil kakaibanan sura. Aun pangilahan niya. Aun kalabihan niya dakula. Piagbiddaan niya iban sinamuin kaibanan sura. Bunnal long tabihan in sura ini sura hopu-hopu. Sa in kalabihan niya, in darajat niya, inamuin nalangkum niya, sa parati nalangkum na in katan, amun halawm sinamuin Quran niyaon. Sambil long na si mga ulama, amuin kalabihan atau in kya bidda sinamuin suratul Fatiha ini long natastamil ala mujmal ma'anil Quran. Amuin mujmal, amuin nalangkum niya, nasakop niya in ma'na sinamuin katiluan kemak iban maksud sin katiluakan sinamuin Quran yaon. In katiluakan halom sin Quran, piag bisarah halom sin Quran, siabot sin halom Quran kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, biya na sin parakala pagtauhid, amuin pagtuhan, pagtunggalin nato pa Allah subhanahu wa ta'ala, in siya wayroon mapatut pag-ibadatan, pagtag-ipunan malainkan Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin magtauhid kita nyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, magpatilimon kita nyo rin pagsirik. Inyan, malaggo yan dahil mga amuin nasakop halom sin Quran. In bis sararun halom Quran, in kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran, pagtauhid. Yan, nasabot halom sin amuin suratul Fatiha. Halom sin suratul Fatiha yaon, nasabot to din amuin parakala sinamuin pagtauhid. Damikyan in kahukum-hukuman. Aun hukuman isarat halom sin suratul Fatiha. Kahukum-hukuman nasabot akayban ng sura, isarat sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahupuan ma'na sinamuin ayat hasuratu al-Fatiha. Damikyan in mga pagtungbas sinhinang marayaw iban simmangi isarat ga sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fatiha. Iban turuk bani Adam amuin kahalan kabuhianan pagdunya sin anak kapu Adam siabot desab sin Allah subhanahu wa ta'ala lom sin Quran. Ini karayaw ha dunya nila siabot ay suratul Fatiha. Ini karayaw ha pagdunya sin anak kapu Adam isarat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratul Fatiha. Damikyan inhikangi sin pagdunya ipag-akhirat sin anak kapu Adam isarat sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Damikyan in suratul Fatiha nakabidda siya rin haamuin kaybanan surah laong na si mga ulama wayroon napaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala surah biya sin suratul Fatiha dahil naman ha Taurat ha Injil sambil halom sin Quran wayroon makasibo biya sinamuin suratul Fatiha.
wayro niya tumakasibu biya sin suratul Fatiha piaturun sin Allah subhanahu wa ta'ala deng naman ha Taurat iban Injil iban in surah ini afdal wa a'zam surah fi kitabillahi azza wa jal. In suratul Fatiha ini deng mga afdal amuin surah na panaog sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala halawm sinamuin Quran. Iban demikian in kiabidda niya iban mumayyizat sin surah ini kiabidda niya rin hakaibanan surah biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin sambahayang 5 waktu basahun sin kita niyo tiap-tiap rakaat basahun sin kita niyo tiap-tiap rakaat sabab ini ni amuin sambahayang ini rukun dakula sin agamatan Islam sabab dito biutang sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin suratul Fatiha ha lauman sin sambahayang ang kanna nasabot ang mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab atau bi ummil Quran. Ang hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam man salla salatan lam yaqra fiha bi Fatihatil kitab fahiya khidaj pagbalik-balikan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. At iniya in suratul Fatiha dahil mga kalabbihan niya tawa kiabid da niya rin kakabanan sura biutang sin sara halawm sinamuin dahil mga salagu-lagu rukun sin agamatan Islam amunain puasin sahadatain amunain sambahayang biutang doon sambilong na di masain sambahayang sin kita niyo sin Jesus magsambahayang bang niya di amuin masabot mabasa in suratul Fatiha sambil nasabot hakaibanan hadis man salla salatan lam yaqra bi Fatihatil kitab fahiya khidaj ay pasid at niya Jesus in nagsambahayang wala niya nabasa in amuin suratul Fatiha fahiya khidaj long nasin Rasul sallallahu alaihi wasallam larak in sambahayang niya at niya in napirain dito in napi siabot sin hadis siabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam nafyu as-sihha at niya di masato di namuin sambahayang sin Jesus bang niya kiabin inamuin suratul Fatiha wala niya nabasa. Demikian in surah ini nakabidda siya rin kaibanan surah bang tanabasa biasa pantun atawakan amuin biasa parati nakapagsambong laong kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah nasabot yan ni hadis si Abu Hurairah radhiyallahu anhu hadis ilahi farman sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Rasul sallallahu nasabot ya Abu Hurairah at ini hadis farman sin Allah subhanahu wa ta'ala sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam farman sin Allah subhanahu wa ta'ala qasamtu sala baini wa baina abdi nisfain wa li abdi ma sa'al. Insyaallah subhanahu wa ta'ala karilan natu makna maksudin amuin hadis yatu in kahupuan niya in amu in suratul Fatiha bang tanabasa amu yan in surah amu in bang tamabasa makapagsambong laong kita iban sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab bayta sin hadisul Quds hadis ilahi long niyabihan parman sin Allah subhanahu wa ta'ala fa idha qala al-abd alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah azza wa jal hamidani abdi apabila long naimyanin tao amuin nagbasa sin suratul Fatiha yan alhamdulillahi rabbil alamin in parmanin agisin Allah subhanahu wa ta'ala hamidani abdi piyudji ako sin ipon kung magtuy-tuy magsambong laong iban sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in amuin suratul Fatiha yan nakabidda siya rin mga kaibanan sura mahinang muhi pag-ubat mahinang siya ruqya ikapangubat mo siya sababin yan jimatu yan na zaman sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'ruf in kissa aun deng mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam piara sin Rasul sallallahu alaihi wasallam pagwa bihan hawa sin Madina nakadatong sila pahambuk kauman wala sila bihan ikraman sambil amuin aun hambuok nakura sin kauman karatungan nila nakutkut si mga mangungutkut sambil amuin nangayo
tawang kanila mangaon mangungubat rukya dahil mga sahabat amoy nakaratong pa kauman yadto in kaya pangubat nila in kaya pagrukya nila amon ng Fatiha di na kita magpahaba sinamuin mga laong ta nasab amon kisaya tubihan sa ing kahupuan niya in suratul Fatiha amuin nahinang nila kaya pagrukya nila ha mga amuin nakura sinta uha kauman yadto nain Quran tumtumun na to mga maastay manghud na mga kama Islam tiniya inini kahupuan niya sipa mahinang siya ubat siya bihan hamano siya kaubatan niya sakit sinamuin pangatayan muna sin kita niyo iban sinamuin baran sin kita niyo sa magdepende na sadya mahinang siya bihan rukya sa aun sarat niya amuin bang tumadjam minamuin Quran biya na si mga suratul Fatiha ni mahinang mo ipagrukya hatao ipagubat hatao aun sarat niya hasupaya tumadjam muna pag iano law na kabiliyatul mahal amuin suway imbyasahan atawakan iubatan niya un rukyahan in siya kumahakad siya in rukya yaon natawain Quran yaon natawain suratul Fatiha yaon inyaon makauli tuod nabang sa upama nagdurwa-ruwa imbiyasahan niya to maraw palong nin hospital atawa maraw penduktor atawa mataon na bihanin namon tiyatali niya bukon siya amin yakin tuod in sura yaon natawain rukya yaon piag rukya kaniyang mang rukya syariya inyaw makauli tuod biya sinang mga suratul Fatiha nasabot inya ni kapag rukya siya kapangubat siya mangsaw pa may niubatan imbiyasahan niya to aun sak niya inya to way pagduaruari at to tumadjam ikarwa niya ahliyatul qari amo in suway mamassay sab amo in long tabihan matup dahil sa mamassabihan buko namin isyusu na sadya suway dahil sabi mamassa niya amo in tao aun dahil sabi mga katutupan pagbasa salahiyatul qiraah dahil katusarat niya amo in bias sa yaon halawm sara bang isab nagbasa ka atawa bias sa mo misambukon nabihan long tabihan para man sin Allah Ta'ala na magtupi man sinamuin yaon inya to di da isab tumadjam minamuin pagubatan pagrukya niya bihan di da tumadjam maka na subay maray namuin to sarat yadto muna imbiyasahan subay siya taga yakin inamuin bias sa kanya bias mga suratul Fatiha ini hati niya makauli tuod ini ni sabab Quran para man kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ay pagduarwa iban inamu imamassakan niya demikian subay da sa matup iban aung katutupan niya bihan bukon taw amo imbiya mga wayag way bidda na sadya demikian imbasahun biya mga kiya deh Quran kallam sin Allah Ta'ala bukon deh mga pagsirik deh mga ununo sa hati niya bihat tu bihan aun biya kiyawa deh rukya syariya deh muna kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala deh mga hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam iban dahil mga kiyabi da sin sura ini amo ini panagnaan sura ni maug complete in mga sura kaibanan law na si mga ulama at niya ma'ruf in sura ni maug siya depende sa situasyon sa in sura panagnaan ni maug siya hambuk sura tigan amo na inamuin at niya suratul Fatiha iban in kiyabi da sin sura ni kaibanan sura na gakampong siya bihan sindua ikapag dua matinere nga panagnaan adab sindua iyan kabaka mo sura yan inatulan sindua yung pag adab niya bihan kabakan ta halom sin sura may mga kiabid da niya nga kaibanan long tabihan sura in suratul Fatiha iniya muna subay na to hatihun in parakala in sura yan subay na to hatihun ibang bang kita ni magbasa sin Quran bukon naman suratul Fatiha tagnaan na to dahil nga amuin a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim iniyan dahil nga mga laong tabihan maniu-tiyo maana sinamuin suratul Fatiha iban bang kita ni umassa sinamuin Quran kallam sin Allah Subhanahu wa Ta'ala sababim suratul Fatiha dahil nga mga Quran parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala wa idha quri'al Qur'an fastami'u lahu ansitu ibang parman pa sin Allah Subhanahu wa Ta'ala fa idha qara'tal Qur'ana fasta'id billahi minasyaitanir rajim
In Quran bang basahon subay kita dumungog marayaw, dungugon ta dungdungan ta marayaw. Bang bias sakato iban bang kita masa damikyan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala afala yatadabbaruna al-Quran. Subay Quran atinya dungdungan sing kita niyo hatihon sing kita niyo marayaw. Sababing Quran yan amo yanin hidayat pamandu hamano siya bang kita mabaya dumayaw impag dunya ta kahalan ta dunya mo kita pa Quran sababing Quran complete. Damikyan yan kaya isarat halom sin suratul Fatiha in hukuman inamo impagtumbas iban sin mga kahalan sin anak kapu Adam baitaan kita yan ha suratul Fatiha insyaallah subhanahu wa ta'ala. In suratul Fatiha muna ang tabihan tagnan taray nga a'udhu billahi minasyaitanir rajim magpatilibon kita dahil nga amuin syaitan mananasat hamano siya dahil nga mga amuin sarayaw-rayaw hati niya mag-istiada kita magpatilibon kita dahil nga syaitan bang kita massa sumuok maun umalok pa Quran amo na pagbasa sing Quran sabab bang ko masa sing Quran subay ka tuod mag-a'udhu billah biya sinamuin beta kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala sabab dahil nga mga amuin manasat tuod manasaw tuodin syaitan hamano siya bang kita mas sana umalup na sin Quran. Sa mayta, asal kaya ingatan sin syaitan, in Quran yaon, bang yaon amuin, tumadjam kato, amuin, karungdungan ta, kahatihan tema niya, iban si maksud niya, na malawa na inamuin long tabihan, makakaon na kita daan mabuntol. Malawa na inamuin, maksud sin syaitan niya to. Di na makasasawin syaitan. Hakan na in Quran, bang kita masa umalup kaniya subay kita magpatilibon dahil nga amun syaitan rajim amun syaitan lianat na sin Allah subhanahu wa ta'ala giwa na dahil nga rahmat ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala magpatilibon kita rin nga mga panasat niya panasaw niya rin doon supaya kita makakonsentrate sinamuin Quran yaon maka ingat kita marayaw makatadabbur kita marayaw sinamuin Quran magpatilibon tuod kita niyo dahil dito bihan. Iban sambilah sambahayang supaya kita mag-a'udhu billah. Supaya amuin makapatilibon kita rin nga syaitan, di kita masasaw sin syaitan. Sabab asal kaingatan sin syaitan, yari in karayawan sin anak kapu Adam, halawm sinamuin Quran. Nabang kita umalup masa, di kita makapagpatilibon muna rin nga syaitan. Aun waktu in pagbasa ta sin Quran, basahon ta na sa jaway bidda, mabasa sin dilata, wayruun halawm akal pikilan iban sin pangatayan ta inamuin kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala tawakan inamuin biasa ta hikarwa niya magbismillah lang tawihan tagnaan ta rin nga amuin bismillahirrahmanirrahim ha ngan sin Allah subhanahu wa ta'ala bayang ulungon bayang kasihon ha ipon niya amuya to bayang ulungon bayang kasihon ha ipon niya alhamdulillahi rabbil alamin at niya pagsukurta pa Allah subhanahu wa ta'ala pagpudjita pa Allah subhanahu wa ta'ala haamuin Tuhan nagpapanjari singkatan alam law na sin mga ulama mapuas dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala inyat to pagyanon alam malanyap da sa aun pagyanon lang na alamul ins alamul jin hati niya aun bihay ni biyan tibayuan niya bangta sa ing kahupuan niya to hati niya law na si mga ulama mapuas dahil Allah subhanahu wa ta'ala niya to katan alam imma na sin alam amuin malanyap da siya malawa da siya amuray makapin Allah subhanahu wa ta'ala na aun alamul jin in jin malawa da aun alamul ins in manusia malawa da in alam sin hayawan sin katan ini hati niya malawa da kata malanyap da amurain Allah subhanahu wa ta'ala Maliki yaumiddin amuin Tuhan tiniatagda po sin amuin pagtungbas hamano siya adlaw kiamat pagdihil sin karayawan iban sin kangian Allah subhanahu wa ta'ala in tagda po sin ini akan na dahil di maliki yaumiddin manjari resab kita mas salong tabihan maliki yaumiddin atau walong mo Maliki yaumiddin. Wairatu saan niya to
sibu-sibu dahil inamuin makna niya. Sabab Malik milk, Malik mulk, Malikul mulk, Malik milk. Bangkay miyan long mo in kahupuan niya Malik, Malikul mulk, Malik milk. In bangkay miyan Malik in Allah subhanahu wa ta'ala tinya tagdapo, Malik tagdapo sinadlaw kiyamat. Malik atinya tagkawasa sinadlaw kiyamat. In Allah subhanahu wa ta'ala kaniya tukatan. Siya yung tagdapo, siya yung tagkawasa. Malikul mulk, Malikul long tabihan, Maliki atawa Maliki. Malik long tabihan in Allah subhanahu wa ta'ala siya yung tagkawasa, siya namin sultan. Malik damikyan siya namin tagdapo. Bukun biya si manusia aun waktu siya nakura, siya sultan sa bukun siya tagdapo. Sinamuin parakala yun tawa, sinamuin panyap yun tawa uno yun. Siya nakura sa bukun siya tagdapo. Aun waktu intaw siya tagdapo sa bukun siya nakura. Inya to nahambuk yato sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Allahu ta'ala siya nakura siya sultan salta siya pa namun tagdapo singkatan uno ini. Siya nakura singkatan nakura salta siya tagdapo singkatan on nagtatagdapo. Amunat to. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Manun hatin niya in kita katan pa Allah subhanahu wa ta'ala ra kita magtag-ipon, iban pa Allah subhanahu wa ta'ala ra kita mangayo tabang. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim, siratal ladina an'amta alaihim. Nangayo kita bakas doa pa Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Kaina iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. In pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, pag-ibadat in pangayo tulong iban sintabang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ihdinas siratal mustaqim. Imiyang ko pa Allah subhanahu, ya Allah pandui kami padaan mabuntul. Ya Allah pandui kami padaan mabuntul. Uninda mabuntul amunin agama Islam. Siratal ladina an'amta alaihim. Biya sinamu inlong tabihan kaya panduan mo biya sin mga sila kaya anong garaan mo nikmat amo in nikmat sa lagu-lagu. Ini wala siyabot suratul Fatiha bang hindi suyat to sa isarat niya sin Allah subhanahu wa ta'ala amun siratal ladina an'amta alaihim. Hisiwin kaya anong garaan nikmat sa lagu-lagu amo na in nasabot suratul Nisa minan nabiyyin was siddiqin was suhada'i was salihin. Amo na nga mga kanabihan, iban si mga siddikun, iban si mga suhada, iban si mga salihin. Amo natin kiano garan nikmat dakula sa lagu-lagu. Muna kanabihan, iban si mga tao amuin long tabihan, nagpaparatsaya sila, nag-iiman sila sa tainang nila yung pagparatsayan nila. Iban si mga suhada, amuin mga tao long tabihan, muna mga ulama, sila ini mga suhada, siyabot sin ulama, inamuin maana, ikaruan niya mga nagkapatay sahid, karuan niya maana. Iban sin salihin, mga tao salih, amuin nagihinang sindiakan, limalayo sinliangan, himinang singkatan, wajib kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban limalayo din hangkatan, amuin tiagahan kanila, hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin ating kiano garaan, nikmat sa lagu-lagu. Khairil magdubi alaihim waladdallin. Amuin ini sabi mga mang kita mabaya tumpukan dahil hamano siya di kita amun siratal ladina an'amta alaihim. Amuin kiano garahan nikmat in kiabong sihan kiado kanan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amun ay mga sila mga Nasrani iban sin Yahudi. Im Nasrani iban sin Yahudi. Im mga Yahudi sila yung tao umat aun panghati nila sa di nila paghinangon inkyahatihan nila. In mga Nasrani sab umat hati niya way panghati sa masub maghinang mabaya maghinang misan mayroong panghati nila. Ang kanna aun dayang mga ulama sin Islam laong niya biyahi Sufyan ibn Uyayna siyabot niya
laung niya man fasada min ulama'ina papihi syabahun minal yahud. Hisiu-siu laung na in amo in kimangi na paragan dahil nga mga ulama sing kita na nabiya na siya sa parati si mga Yahudi. Sabab in ulama makahati. Bang niyari paghinang in kihatian niya, way pagbidaan niya si mga Yahudi. Amo yato, Yahudi kaya dukalan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dami kaya ni Nasrani. Waman fasada min ubadina papihi syabahun minan nasara. Laung na Sufyan ibn Uyayna. Hisiyusub laung nabihan in kimangi dahil nga mga amuin masub, mag-ibadat, dahil kato na biya siya sa parati si mga sila Nasrani. Sa babaong tao masub, mag-ibadat, dahil kato bihan, sa di mabaya humati. Mabaya mag-ibadat, magtag-ipon, magpatawad sin ibadat, hinang niya marayaw. Sa di niya mabaya hati unin namin hinang niya. Inya tuway pagbidaan niya iban si mga Nasrani. Mataod din nga mga tumpukan si manusia, sin Muslim bihan atawa masub mag-ibadat, maghinang marayaw sa di humati. Inya tu kyabong siyan, kaya dukalan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ang kanin suratul Fatiha, yan doon kaniya muna yung pagtauhid panagnaan amon tu ayat pagtauhid yan katan. Inhagi itungan sin amun iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amun yan lang na si mga ulama in isyarat sinamuin kahukum-hukuman sabab in ibadat aun ahkam hukuman niya bihan niya makadayin doon. Hatungod sin ibadat in haram in halalin katan hinangta himinang kita di kita himinang inyan aun kalagihan hukuman dayon doon. Inamuin turok bani Adam da sinamuin nasabot sing kita niyo siratal ladina namta alaihim imabaya kita marayaw di kita mga ini tumpukan ini imabaya kita mangi at tiniyari tumpukan ini ihdinas siratal mustaqim mabaya kita kapanduan pada marayaw at tiniya doon kita bihan maliki yaumiddin isarat sinamuin adlaw kiamat pagtungbas sinamuin Allah subhanahu wa ta'ala doon sabab in yaumul jaza aw pagtungbas doon bangko aw hinang mo marayaw bang aw hinang mo mangi iyan ha suratul Fatiha kataan isarat sin Allah subhanahu wa ta'ala in kahalan sin pagtawid sin adlaw kiamat sin kataan ini iyan doon kaniya isarat sin Allah subhanahu wa ta'ala ha suratul Fatiha. Insyaallah subhanahu wa ta'ala pag kami abot na in waktu nato karilan nato balik kamaksuran tiu inamun suratul Fatiha inato pagkabi na api kita niyo hataim hawakto insyaallah mo nato indeng mga manyu tiu insyaallah sabuton nato ha balik yato hatungon sinamuin pag bismillah sa unuin bismillah ini agad siya rin ha suratul Fatiha atawa bukun bihan. Insyaallah bangkitan nudihilan pasin Allah subhanahu wa ta'ala waktu iwan si pangumulan sabuton nato yato balik sababin sura ini aunday nga maahkam niya nakasusud halaw man niya sabab halaw sinamuin sa bahayang aun hukuman niya rin doon nasabil suratul Fatiha aunday sab hukuman narahat na siya sinamuin sin sa bahayang bihan unulong tabihanin bismillah lamud siya rin ha suratul Fatiha atawa bukon siya lamud sabab pagbasahon sinamuin kita niyo bihan inamuin bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palagungan na mga kama-Islam hatungod sin sura ini suratul Fatiha misanda ko maniu tiyo karilan nato bihan di mga kamaksuran atawa makna maniu tiyo iban sinamuin hukuman niya insyaallah balik da ko manin biya mga hukuman sinamuin biya mga sabot sin kita niyo kay doon niya to imahuli patubtubon namun asa jaray dito magsukol kanyo katan halapal tukbal na mo in kahinapusan lapal amunin lapal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain.